Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru dari garis depan tanggal 26 Maret tahun 2023. Juru bicara Kemenhan Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov melansir terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah. Di arah Kupiansk, penerbangan dan artileri kelompok pasukan Zapad, Rusia menyerang unit-unit angkatan bersenjata Ukraina di dekat Devurehnaya dan Timkovka, wilayah Kharkov. Kerugian musuh ke arah ini berjumlah 55 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, dan 2 kendaraan bermotor. Di arah Krasny Liman, serangan darat dan penerbangan angkatan darat, artileri dan unit kelompok pasukan Center, Rusia menimbulkan kerugian besar musuh dan perangkat keras militer di dekat Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk, Yampolvka dan Terny, Rakyat Donetsk Republik. Lebih dari 85 prajurit Ukraina, 2 kendaraan lapis baja, 3 truk pickup, dan 1 howitzer D-20 dihancurkan ke arah ini. Di arah Donetsk, pasukan Rusia didukung artileri kelompok pasukan Yuk, melenyapkan lebih dari 155 tentara Ukraina, 3 kendaraan lapis baja, 5 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30. Di arah Donetsk Selatan dan Zaporozhye, penerbangan dan artileri dari kelompok pasukan Vostok menggempur unit AFU yang dekat dengan Ugledar dan Novomihailovka, Republik Rakyat Donetsk. Total kerugian musuh dalam arah ini berjumlah 70 prajurit Ukraina, 3 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-30. Di arah Kherson, pasukan Rusia menetralkan hingga 35 tentara Ukraina, 10 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer self-propelled Gvozdika. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia telah menetralkan 76 unit artileri AFU di posisi tembakan, tenaga kerja, dan perangkat keras militer Ukraina di 112 area juga digempur. Sistem pertahanan udara Rusia menangkis 6 proyektil HIMARS, OLH-MLRS, dan 1 rudal anti-radiasi HARM. Selain itu, 11 kendaraan udara tak berawak drone Ukraina termasuk 1 Bayraktar TB2 ditembak jatuh di dekat Tokmak, Ivanovka, wilayah Zaporozhye, Kolomichiha, Republik Rakyat Lugansk, Nikolskoye, Kramatorsk, Kirillovka, dan Vladimirovka, Republik Rakyat Donetsk. Letjen Igor Konasenkov melansir secara total, 404 jet tempur angkatan bersenjata Ukraina, 224 helikopter, 3.573 kendaraan udara tak berawak dihancurkan. Termasuk 414 sistem rudal pertahanan udara, 8.399 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.072 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.428 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 9.114 unit khusus peralatan militer dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari kubu terpisah, Kementerian Pertahanan Ukraina dalam sebuah pernyataan mengatakan Rusia kehilangan 920 prajurit dalam 1 hari. Termasuk 6 tank, 11 unit artileri serta 7 unit artileri dan 9 sistem pertahanan udara. Secara total, Kremlin kehilangan 169.890 prajurit selama konflik, termasuk 3.580 tank, 6.932 kendaraan tempur lapis baja serta 305 jet tempur dan 291 helikopter. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 395 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian kedua belah pihak. Terpisah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah pernyataan tanggal 25 Maret mengatakan Ukraina membutuhkan bantuan negara mitra untuk mengusir penjajah Rusia. Terima kasih kepada prajurit pemberani Ukraina, terima kasih kepada seluruh negara sahabat telah melindungi negara kami. Cepat atau lambat penjajah akan kalah dan pergi dari sini dengan muka tertunduk malu. Коли вона повторить курс Москви. Наші сили оборони та безпеки міцно довели, що український Зміїний не терпітиме ворожого прапору. І це лише 3 елементи великої битви за море, яка триває досі та в якій вам
шановні наші випускники Одеської морської академії, належить взяти участь і перемогти. Ви здобули право очолити дійсно героїчні екіпажі тих наших воїнів, які хоробро і надзвичайно ефективно оборонять Україну з моря від переважаючих ворожих сил. Будь ласка, завжди дбайте про своїх бійців, бережіть їх і Україну. Допомагайте усім, хто б'ється поруч із вами проти російського зла. Захищайте свободу мореплавства, яка є одним із фундаментальних елементів глобальної безпеки. І захищайте усіх, хто мирно і законно користується українськими територіальними водами. І ніколи не пробачайте ворогу жодного злочину проти нашої держави і наших людей. Хай шляхетна морська служба буде славою вам, вашим родинам і всій нашій державі. Дякую усім викладачам і працівникам Одеської морської академії за цей випуск, за випуск наших офіцерів і за вірну службу Україні. Слава Україні! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.